Ruske slovo u tižnjovniku dava zvid zo Shatski koordinaciji nacionalnih sovitoh, a našo mesta medzi inšim ponukajú zvid zo skupštini opštini Kula i pišu jak prešel međunarodni volonterski kamp u ruskim Keresture. Na bokoh ekonomiji piše o pririhtovanjoh za manifestaciju Dni Keresturskej paprigi i produkciji željenjavi u Đurđove. Kultura i prosvita informuje o promociji knjiški Vladimira Sabodajka u Kocure i podobovoj koloniji Stretnuce u Bodnarova u Gospodžincoh, a tu i napis o festivalje Lemkovska vatra, o čim piše u rubriki Mozaik. Na bokoh rubriki Ljudze roki život čitače možu upoznat Ljubicu Knežević z Ruskog Kerestura i Romka Makaja z Kocura, dok duhovni život zaznačil Kirbaj u Novoverbarskej parohiji i aktualnosti z drugih naših parohijoh. Rubrika Sport informuje o pririhtovanju naših fotbalskih klubov za novu pršenstvenu sezonu, tu i rubrika z receptami hladog i horuci tepši, a jak dodatok višlo ruske slovečko.